E ngā maunga whakarongo hau e ngā awa tārai whenua nau maira ki te Ao Māori. Tuatahi ake tokorua atu anō ngā tāngata kua pāngia e te mate urutā. Toko toru kua tūpono pāngia. E wahine kai ona tau e whitu tekau kua riro i te mate nei. Ko tahi mano whārau whātekau mārima te tōpūtanga tūroro. Te kaumārua ngā tūroro kai roho hipera toko toru kai te wāhanga whao momo. Ko tahi mano maono ngā tāngata kua whakamāui ake i te mate. Ka mutu ko tahi rau e 20 mā whā ngā uri Māori, e 60 mā ono ngā uri Pasifika kua pāngia. E 3,200 mā toru ngā tāngata i whakamātauhia. Ina nahi nei. Nā kua whakaai te kāwanatanga kia tuwhera anō ngā whare ko hunga a tērā wenerei. Ki ngā tamariki tētai a te ako i te kāinga, he mātua rā nei o rātau e hoki ana ki te mahi. He oe kaore te tarahiti ko hangareo o te motu i te whakaai ki te whakatuwheratanga hei te hekenga ki te taumata ohiti tuatoru. Mō te roa ngā ke kia whakawhiti atu ki tā tātou karere kia Kereama Rights. E Kereama, he aha te tarahiti e whakahē nei i te whakatuwheratanga o ngā kōhanga reo i te taumata tuatoru? Wikitoria e arahina ana wēnei whakatau e te manatū hauora e mea ana, e pai ana, e haumaru ana te noho tahi a ngā tamariki ki te ako i raro i te taumata ohiti tuatoru kamutu. Hei tā rātau, ko tētahi o ngā take nui, ko te tuku i wērā whānau, i wērā kaimahi ratonga whai take ki te mahi. Engari e māharahara ana te tarati kōhanga reo o te motu nā runga i ngā tini taumahatanga kei runga kē i ngā whānau whakahaere kōhanga reo. Ta tū atu ki te tini o ngā kuia me ngā kroua whitu te kau, waru te kau pakeke ake rānei kei ngā kōhanga reo puta noa i te motu e mahi ana. Me tuwhera ngā tatau kaore rānei, hui rā te uru pounamu. Kei te awangawanga hau mō te hauora o ngā tamariki, engari ko ngā kaiako anō hoki. Our preference is that those services reopen if they can do so consistent with public health advice. That's our expectation. Nō te rangi nei te kāwanatanga ka whakai, kia tomokia ngā kura me ngā kōhanga ki te whakarite mō te rangi kaiako hei te tūrei e tū mai nei. We expect most children who need to attend will be able to attend from the 29th of April. Hei tā te mini ta mātauranga hei tā Chris HIPKINS, e pai ana kia tuwhera anō ngā tatau ka heke ana ki te ohiti tuatoru. Engari me he mea e āhei ana, me noho tonu ngā tamariki ki te kāinga. We've reached the point where the Director General of Health is confident that there is no widespread undetected community transmission in New Zealand. So the chance of it coming through the door or through the gate in the first place is low. In the scheme of things, we can't tell kōhanga not to open, but they need to take in the context of the level 3 requirements and the health and safety of mokopuna, our kaimahi and our whānau. Ko tuari hia he huarahi e haumaru ai te whakahaere o ngā kōhanga i raro i te ohiti tuatoru, engari e mānuka ana e nei kai whakahaere me te poari matua. Ko tētahi wa mātou kaimahi, he mate manawa, he mate putāna. Ko tētahi, ko te hinenaro. Ko tētahi, ko tāna hoa tāne, kai te pā ki te diabetes. Kei te awangawanga hau ka huri te mahi o te kaiako, kia kaua e mahi kaiako, engari hei kai whakapae hei nehi hoki pia. I tu atu i te hauora ko tā te moni, ko te kounga o te mātauranga. Tērā pia te katoa au a kōrero e aro ana ki te hauora. Kāri paku kōrero nei mō te āhuatanga o te ako me te kaunga o te mātauranga mō ngā tamariki i tēnei wā. If kōhanga choose to stay closed, will they still receive the allocated funds? Yes, they will. O tia ke hei tā te minita, me he mea e a wangawanga ana e tahi kōhanga whare kō hunga rānei me whakapātu ki te tari tāhuhu i tō rohe. Wikitoria hei tāpiri atu ki tērā e whārau 50 katoa ngā kōhanga reo puta noa i te motu me te aha i patapātai hia tōna 60 o rau rātau e te tarati kōhanga reo o te motu kamutu ko te nuinga i ki kaore rātau i te māia ki te whakatuwhera i o rātau kuaha hei te taumata ohiti tuatoru nā runga i te āwangawanga kā kore rānei e ū ki ngā paiaru haumaru ko whakaritea mai e te tāhuhu o te mātauranga o tirā e te manatū hauora hoia no atu ia pōpō ka tīmata tā rātau whakaemi haere, ko wai ngā kōhanga reo kā tuwhera, ko wai hoki ngā kōhanga reo kā kati, haere ake nei. Kereama Rights, tēnā koe e nā kōrero.
Ki te tain tokerau i nai nei e ai ki ngā iwi i te hiku o te ika, ka noho tonu rātau ki te taumata ohiti tua whā, ka heke ana te motu ki te taumata tua toru a tērā wiki. Kāore te kahu o Taonui arā te kāhui iwi te kau mātahi i te hiahia kia whakamāmā ke ngā tikanga o te rāhui. Hei kōrero i tēnei take kia tahuri atu kia rukuwai Tipene Allen. Tēnā koe rukuwai, he hā te kahu o Taonui e hiahia nei ki te noho tonu ki te taumata ohiti tua whā. Ai tēnā koe Wikitoria. Hei tā te kahu o Taonui e tika ana kia koina ko ngā whakahoki ngā kōrero kia rātou atu i ngā kaumātua me ngā kaiārahi hapori. Puta noa o te tai tokerau e kia ana horekaua no rātou kia whakapono ka paipea rātou i roto i nei āhuaranga. Nā tērā i tautoko ai te kahu o Taonui ki ngā wākea o ngā iwi kāinga o te tai tokerau e kia nei kia ūtonu kia kaua rawa e whakatere ake i te tai atu ki te taumata tua toru. Kai reira hoki ko te māngai mō te rōpū kaupare uruta aiwi ara Mike Smith e kia ana e tautoko ana i ngā mahi a te kāwanatanga kia kaua e haere tere noiho atu, poka noiho atu i ngā mahi a te kāwanatanga kia āta tai atu ki te tua toru. I te mea kai reira ko ngā kaumātua, ngā kuia, ngā hapori e kia ana horekaua no rātou kia whakapono ki ngā āhuaranga e mataku tonu ana, e rongo tonu ana i te wiriwiri, i te wehi, me te mea nei mihi ana ki ngā āhuaranga o te kāwanatanga. I roto i wā rātou mahi, he oi hei tā rātou, hei tā te kahu o Taonui, me ngā iwi o te hiku o te ika, ka āta matapai rātou i ngā āhuaranga, kia kite pea, pena e tika ana, kia heke ki te taumata tuatoru ātona wā, pena e tika ana kia ūtonu taira wātu ki te wā e whakapono ana ngā iwi kāinga, ka pai rātou, ana koina ngā mahi a te aupauri, me ngā sikuri ki roto o te hiku o te ika, he kaupare i te mate, te me mōhio ana tāo ki te tai atu. Tēnei mate urutā ki wainganui i ngā kāinga, he raru pea ka haere. Koinei tētahi o ngā nōhanga tūhāhā rawa o te motu. Ai, kore rātou mo te mahi tūpono noa. And we weren't confident that tracking and more testing was going to prevent district transmission. I mua tonu i te noho here o Aotearoa i puta atu ngā iwi o te hiku o te ika ki te whakaki i ngā kura wai, i tuku a hoki ngā raurau kotahi rau neke atu ki ngā kāinga katoa, whakate raki atu i awanui. Can we sustain it? We've sustained it for 1,000 years. Plus! E hea nei ngā tūao kua hiki i te manuka, hei kawe i ngā mahi toha kai, tia ki whānau, rato hauara hoki. The people in our community that have stood up are people who love to give. They're very generous and they're very selfless. I knew we will be fine. I just knew. He taonga tuku iho i ngā kōrero a te iwi mō ngā taki. It was the fortified pā no one ever got through. So the challenge of of mokohoria in Ngātaki remains. Ai tū motu hake ana rātou i tawa kōrero kia mata tū tā rātou noho kia puta rāno ai a Aotearoa ki te taumata Waiora Kē. Ruku wai Tipene Allen, te Ao Māori.